Hello, Shay Nedial, Yenato, Tialingto, Man Ramo Benue Beling Yo, Jan Dr. Dollargin, Member one of my Tavan Minan Chicon and Condial, we yen and allow voice more voice our in a governor Dungariala Apanile, Jan Luno Bab Larwanama. Tongi Konen Condialo, Governor of Apanal, Jawi, Lo Kir, Lo CDR, Yawi. Lo Chienin, Lo Dong Natum one, Dong Gai, Luno, Woygan Ran. For Jen Babalat one, Jawi, Kaya Guadamui, Yamuika Radidin. Carmia, Jacob Dolus. Engineer with the so kill Corala away. Kawarganani and then don't tell work of me and then Ibrar allow Jim Kong, Warganani Gor Tong Bia Java, Kia Tongi Tankunaja. Allow Millar Kong larger Jana he less none allow Larkur Chato. Janan Tamiluno, Chibene, Chadoria, secure border, the Allegal, Chapem, allow United, allow Chawish, away, Naka border, Buin, Chan and the Chale, Luno Nasser, Naka Wulang, Naka Luno Wadian, Chagaka Lear and Wazata. So no more, allow Janaluno, Chi, Beneguaco, and a Himal, Yaben. Then therefore, but a memo quarmal, Luno Bebene, which Janera Quarkur. No more, a Jerai Jonan in Guayaminan and Lade, a Qui Wargaconan in Min Chalen. So Sherma Janecha, Hukura dan Luno Huge Chapo. Even a leader, Madame Mabi, Meluno be Malbeno Railway. For the reality, Minan and Quanle Wish, Jin Tavan Mergin or Luno be Minan Lair Railway. Minani layer order and the reality, yes, she could it to a long railway. Sharp, Jaga displace, Raydor, Nagolang, Nasser, Wanagabarabia, all these places, Cloud, Kurmudi Tessin, Mimo reality, Jane, Kur Mudasin long. Kur Mudasin could deal resistant Tetin. So Kur Karana Kapion. Nen or corn in routed to courts in the Lucolo. No more agenda reality none to thin. So Miluno and Kir point curve allow come a chuang law way jaco could security Jenan Luno Miludeno. Security Chayalong Kawoluno bear money. Miluno Dungaluang eluno resistant dinan eluno shadam within. So no engine the reality minan layer order railway allow jobe jin ngod ayo boomer ngod wairam boom railway mana kajin he shall tung one quarter one aga use manab made this bomb net one that you're yoring in one pilot no so luno lakin and rehab as a Kanakonia cuff resistant more sin. So no more way the yellow Sherma Chakuri de long baradian Made long bano. No more gen a kel to continue tin war again. Mindong take a new strategy. Allow my area cuff, Yabo secure new strategy non bidul. Min Gurgan Balela can audio may we can wide army, more the terracing. A strategy didn't Gurga Banun can audio, but Takamaya insurgency, Mababel insurgency own and Aluno Raydun, Yene at all, allow Yene to call in Kulagaga Kuman. Raydun one me by a Moika Mayaka Rebula Raydun. Karebola Tona Biaola year the Crodun Gurun. So no more news saying Gurumbal Nunken, ko Garnani ala United, me ala Dol, Jacob Dol, Wega Jataka relation with the long, ka wide army, especially our
na kang makan na gar kon la kwar wai ra me taban yere region young man ka la gwe ge la may I empower that relation with the long no that how de may ala instead of de bonu na ko bonu nan go je kan la te ka ji we mon jo ka malu mu bo ne de ka may rin ten malu no yere na sharp kare do no ne yere dwal ka ye so ndam na me mba wanatine wodi o yani but ko mi di de long yo ba ga use long ka is ten wermo and then luno but a rebellion to balele yale encounter rebellion tabidu tin no mo kel mira woda ko kamana non ko ngene je min dio gen jeno kir ngay tan nore wo kan nore la da ka mi yala divide and rule we aka divide and rule bi no ba ka da bi ko kulukum kan ne to so luno en dor cordial kul lel ga yer ka political institution o ayu aji luno bena bada yo ya nada mana luno ba udil ga ye go leno no mo one of the thing ma luno woy kan je ko luno tong garanan banongo la dol tong be yodem dong chwal ya dollar tong be luno bena bada no mo kel min dong bien wodi wo en kang cha accuse long law taban kon wore tanan te kon law kon go kum riudan mi law chana la ngas ke ne dial kon to go kum chang me gui ga law cha ka ngat kong kwa accuse long tung wan long mi go follow tin dial kon la le ro den law jen kurber bi da ne paito yoke jina luno kwa blame me aji kume akana chao gwino luno re bole ba ke nji doar de na na ken la gwe ga no ne luno no ya na ma luno technate inte konti mi le ro re yi no so luno jen la kwa blame long re yi ba we ne me luno le jen ba ne ka ba le ne ga kon la ji doar yen ba le yen ke ne kon lo re den luno bele chu ye ba re yi ba den min dong dien wu yani korbere bi yeda ne paito cha blame tin why to the internal suspect lo no ta adu le kan rei dile yeda ne le kan rias te konte bak na kore da ne me to kan kam nan yala lu no gala chial ngu te ko ne bak ala ba bor me ke kamal chop cha blame tin no mo so no mo ta ga record to mo long ta ya blame tin long te luno ner ne pin ba che ayen ne jen ba do dong ba yen ba no kel ka te gwe ga mi ku ben ka incident me ki kula clear la ya bele melong ka cha guru de wo hita di ko complain ni no re kon to ku me you complain cha guru ganye kir jo ga jo wo ka mo incident and paito la dung prophet ma kwat kina ben openly long na de wo ya chalo de wo la ta dan tem ma kwaj me we ne jender ben ga mana kal ci kang che wor long ya roi to won long ya la tay ma kal ka ko ru chup ka ma kal so roi ne de ko na chawo nyo interpret ke juba la chawo lu ne luon to kong number 1 yo ma kwaj dina mu be ga ma kal mo palu doru mo ke jin ma lu no di wi ma ko no be ji mo di wu nyen doru no woni mi ne ka jongle so no mo cha lo his custom do lo bor to wona long ko ngi ko no kuma inaida nana ko be bor kuma selfana so lo no inaida won long lo no ala ra kan wona na gen ram kel ma lo no ma ku jo ma ko jini ni sedo di be jini ma kan ma jini wo yene jini jang tong mi so no mo cha accuse de je no mo kel me luno me cha lel pe no agor pe rew do no ne na jo ne en adu tere ka tera choputer jimu kiti de ka ni tot ye ni ne luno tude le dor chu do wa ka ma kan la yu te go chu boli ne yu nyin krodien ka chu na put yu na wo tangering ke yu mi tangering woni so no mo la ya bu me dan la jen cer mete ko medere lel
chan kide ne kon en ra mata gwe kur shala ngas ka long la ngas ko bas mata ko juba kana min le rana assignment until la ma assignment la gwe ne je la wara mada kara anytime so no mo matasin mo goro ban ngai min dong nan gwe political tawan ka eastern wer la mi we gwe riude mi dit long tek gatiem poi ti la te la ling ne de gon gor tok nore la kun poi mu chi mar poi so ken ne to kan ne de gon la kwa so many time la kwa control ken kwa siasa kwa control ka is so jen ngarma garanan paino ramkel mumo demman tu ka chiem poi mata ga kun poi ka kun poi ndame ka political arena me le ro ka South Sudan engine the strong man me ala ka SPLM ne rajme so in another way me yegui kerma kun poi politic ela rwa na belu njaw one way me lunge jaw ndame lono bin be do be ngana be control lono to dial to mono be decide ngam de ruwi ka inaide so another way me diri gwi le jeno ba no siasa section to kon in doran min dong dien nan bana wi tawan kon nuor ngwan long ka gan learn ka mistake ne to kon ya lele ken law take a lot of mistake la latke ka cha correct cha goro ba correct tamalunno ayiran mana lunno jin mistake me to ka kire ye goro ba correct ma ta long o bre nyo anytime lunno daro da nyo no mo yani kwelaro yeke ne kang ne gurjema te to ngolong la gore ya la nyin ge dial kon la lele ken dia la wo ke baga tu ka emotional ka hunger delu no le bi go in la to re dia mistake one of the mistake that ne lel ka ne me pai ko to 2013 wo ne allow me wang dai ka bentiu no more a mistake me di de long me lel me chiepe no luno da take yani da take power taban decision ngere gona tila lele yele gwiba chere me che lele go ba no da roje da take power jen so wang de na medan makara dai wang ne da chup ka dora dan la da chup ka warap da waka luno da waka western bargazal da chup ka juba very easy changa nin is boy ya gada nan kodiku yani kan mai dia le kon tela tergan South Sudan yani tela gorgun mun ga South Sudan tergan li ya ka taw mana dai ken dia kulu take jaka division 4 so me do to kare guru be use ya guru ne baka wang ako ba ga bi je hadu so no mo was wrong ko ne law tere nuora yani me calculate o tere nuora te to nekien dare ndey de kon dara kam chapte dia de kon kulu yara ndara kaf de ga de arba luno and then luno mo gorno be woka juba dara go kam ne juba dare power dare ja so no mo kare lel was yani nguno wo til calculation maluno mi dor mi ye calculate ga la wa mistake ba what one ye kana mistake dong ye belel a mistake me yelel kwela we wala da na waka la juna do na wa kon kana waka warab kana wo mene eluno kana do lel kan warab ne de kulu wutin ne de kulu jago ba wutin en jeno makra dai wam so no mo la jen mi we calculation naka la kwike la lel ngane emotion so no mo kel min dong dien wo di mistake dong me yiba gwai kan garma cha ko kuigo kaya kam defend here mistake mo dong ye banyo repeat instead on en lo da ko chong kel ga jarolate ko diale ko ti chong rar hero ko nyo wala ko le woka hadu minani nanu kunana na enono was a mistake mana lo no chang te ko chong ba mana lo no wi ga hadu ko lo no chi agwai yena garma char ke yena ran ko woka hadu bi lo no bi chondu bi ko lo goru ko woka hadu ke bi ne ko le ko mi je wrong no mo mistake mo dong me lel me without calculation and mistake me ko na le bon ta me ko ne ga lo bo en jar result en tam ko luno ne dan me no we ka hadu
mana luno ka kuigo luno yi gwai kan garma chan then luno tama yo na bla ya use yaneka yona so no mo is totally a kanti kono ngoro bana la gwai hinento o mechana ka gwe go how bana luno bana dor bana jël char minanin luno min lelga kan jor latti kale ngune lawran eljen mu ka jem lawre bala gwai ka long so jen min la kong take emotion ka take hangar mudi long so luno totolo no teje to resolve cha dor cha mistake mitte decision mo gwe la gwe o dere pass la ne bi ka ngang ka emotion ngu la ba o resolve la meji chang tai chuong tin len bo te gersin so no mo ka te guru ba we ni am guru ban ga correct whether quero correct ki kon rodan ba la ka generation be guru to tono ka te ban correct yego mete go mi lo kran hebu pe ga ne kun ko luno bi ngai o mu pe ne kun luno be je ga ne kun mana no luno can be a wrong decision mete ko mu yi ni am du me bi jol calculate o ne me how ba o gude di ka dang ja ko ta ka disadvantage sin ke ta the special metiga power so to luno ka ta sin min dong ne de ko nyo la do di o tamelu no garani o nan be garnani yala young men nan law young men nan kon goro banalo ngi ko ba anra melu no mete ko kum ban we kala de jelo no ne di al kon taman mo je ka ci tono so kon banalo ngi ko nuor chara da dar tama tanaka kuma ta tan kon kra so kon gorno rodan o ne banwa du kulong gono bana mat ka bana minanin min ji wo jek ba nga he do le mu ba tar gor chan bar zon so ala garna nu we ben yen allow de handle katana lo no min me ci ben gar ka ka minani ci ala de ka jongle katana ni lo no me we ka gar yala rew bim ka betiu no biya handle ga je di ko yin yar kul law no wara biaran be ben biya be wi jen be go kur be go be biya ka to dial kulu biya ka konling kuma be go kur ngante yer je kan to dia lo biya ka collect ma jene be go kur ma jene be be yer ka wairam ma jene lo no be be yer ga yo biya jo sele ayo mate wona ayo ken liu kulu nay dial kon kulu lo no biya ro withdraw ga te kon jene be tin biya ya boy no more that is strategy for this guy mu we be ray we yani ako no malia tan ante garga guru bi ayo ke bi alawo bi chap wairami biga te ke link ka ku mo jali ka jal ga jamo you can link bi aro link here be your my dorun mo te ga kur mo kabi kur kon dine de fan wanan lo no dara gwatin ko kon mo no lo no ma ya te jenta mo kana na ben kel so kur gwade here daran min jaaye ko be bomba long tam ci o ya kon ju o kur ter ke je gwanan lo no min lo no chada ter sin ko ri ko ndial ter ko boro bi ter na sar ter ko kan dial kulu ga ro ko lo no ya ne ter ga re doran chaka kap krew do no ndien ni ngurne ba chane ye gore doran mi ci ko ben ne to ko baka kan no re ke ka ne gur ne rek ma gur ne rek ma tre doran ma biya ka law biya ka gwen yeme ya gwen and then luno yen biya ra kuro yalla ka ko biya kur biya kaf gwa mi gwa nan teletin yega tan te tar jube un gar yal kon luno te tar jube goru ni kuma chama bane kan kala luno yana ting luno yabe luno jabelen so min den lelen tama wodi wo kon banaro mat banaro lingo no kon to jube banaro linko kur ba terni ma kur mo lu ndagar ma char on tama luno yani chane ngai o jang milal ga kan le nguna ka so Sudan o ken ya bu ye kan o kuma mede ya na nore kan no malo no kuma na ne dundan ni njuba mina na ka during SPLA kan worente liwti na long mo na tam ya kuma choba ngane chande liwti so lo no kon na kon minanin banalel e jeno de jono kon man rodan kel and then manalo no kon riodan jeni ten na ka juba Paul maluno me chietem juole usually la wer la be ngol ruang be nyo cham
lakin mi yetem wire is done believe the wali so jubu minane maka konada bane ngai on ne law kumnan ba kon la na murun kurun shan kide yene dia le kon luno tin la kwany le nuor mi nuore ben biya o live ne ko ki to yen la ran la lo live ko mal ko balo no ayeran ba kon kwore biya ken de ram way tomorrow da ram ben tomorrow da ram ben no jen ta de la lar ne ko na bal nen so ngarna na luno mo we ben wa o live ne ye na ka jabe chabe go ka kon alo gono jen ba kon le mo ta da ne we gar ga wi ka jongle da kon copy mod go we je teta ta da ne we ka gar ya le yo bim ko ben ti ko aba che mi no ngar dang no ka ke che jen mi no gur go no pas da ta we da den ling rodan as an wore engine lo de no mu we ku lo fail biya ku lo ben ka dar jama dong ran min babalar wona be na alaw kong fu ya wi yes lurno go kon ko kong she leader ma yani na ma kuije ka mistake ni kon la lele she leader ma lo ma dar lor ko na da ta gwel mo gwa kur jente ka emotion ma di da long yani da na tasir da yi malat tangwan long so ya wi is go kon ko go ba ka kan wora kon ta kui mi so kan yal kulo la o jen be reduce the tension nan in le rode ngaro ya nongo tong ber belingo kon more than him tong be way ba ngai ba jen ba wala ja kere young man kan nying de teneti de kon luno bag ni yalla dam and I believe it taga believe me di long generation nan kagar ko ken lo lieng din pele tetong won long to lieng ga ken long more than ne kon agar so we chan kide mi kiran ben ban ka welcome ba kon ngai ba understand mo jel ga ka mo lengu law ma gurgu nu bina unite rewdam nong den ni ale insurgency jen kedewo ben ko korbi yo korna be ka gara min gweye min jel ga jay insurgency ko lon no darum nan ba dana odi min ba jo yen ka gong mana lon no yen tam tiak to mini malaysia jinu bay moy ga may bay moy ga day bi lono bi malaysia no ko bi ko nu re do arun cha bi le bonu ne ku ni abe jeni strategy njel ga keno so ko no ane ye keno mu we welcome be no nguno ma be no nguno na jen mu we malaysia na ka we ga be create ka law nu wora ka nu wora okay kwal lo gurmu ma lono bi ajo moy ga may ku ko moy may malaysia no ko to ku ko moy may ba ka ko dor gang ken ana ram mo re bul ba wujien majira na yo majira ram waida mi mlo bi alert kel kala luno bi ujien bi moy ga tri on wi juba tar juba so no lono himu to no ci kor chane wo doran be yu ben be nyin go for be wele le du le luno bi wan wore to di ala tudu lat ke jeto ci ga tanan te te den tam mi wo kum ya go da na ko na ken ngu wo ya ko moy maye kum so en billion ye yen gara kuma de konin tin minan de kula nariye yani yen gar dial kon tiya ko kuma ti la ci alga dira baden yen minanin min dol na jang wodi o yen mel rodun wona ne biya gwino yen ba ya ganga jang ka kum manam kunu disadvantage ke yen ba chorna dorun pi ko di ko yani lele wona ne zam tad nan mi yozga ji kaneko asan tad tam olo nyida me anake liu kan ta nguro da te mai go dol gen kon kuri a mai kum mai jinu sudan so da ter ma dong mudin da ben lono da ne ke ne nyole lakin jin mo wayu la moy ga ne ngane jane ke jin tilyi alo tilyi je mi fomu bi yere yo cha lono ala lwa te mi ngina ka kwil mana lono jin bi still bomb that's it so jin kum ma goro be use kiki no be use majin kuro talawa jeidu jeni jeidu min chi morto ngong na to rei do ma kala ko talawa moy ga may ko bay ko gang ken ko ba kum gang no mo jenin kulla ken ndama cha lel ko bantiu we bantiu na law yoga tanan te garbulo ngen man tuil min na na njen the only way me bi konang niam mi chi woka kuma chuy goro jin ba use ni ji ke jang goro jin ba use equally
bi tega bom bi ne kun bi tega bom bi ne kun di kon la jinu Sudan kon lo la da bi kala de bi ko moy ga may bi moy ko you never know o bay wo ne ki ngai so mu wi disadvantage wo lele no ni jangre we dun en no jen la bor ba tungdal to lo no bi dorun ye de maro no mo en nande kon lele tam bana apply ko lo no bana ko te kwel me lo no bana ko li ngoran ke bana solve problem so jin garamo bi mo wayu jone na jin nang ne jang nang ne dorun bi ga jolo no mo chero bi lor ko lo no cha ka bi wot fast the only way mbalel odi wo betaka nuora ti law nuora ku biga moy ga may biga am biga talaw biga len ba moy yow ndelo no biga wala kan protection doruna wani khalas ejen ku meno eno mo nyen nan de ne apply wina kondial ba dag de le lu no kien ne dial kon kula ji dor ti kane ye lu no ga ke dire biya o palandaran bi na wo tar jube here mo taga nuora ndama kan taga rundi yalla ma years mu tar jube mo do natin so mu lu no years ma de na survive sin mi na wo tin do na mai na dai na ma lu no biya survive sin mi ya survive ko rundi ya wala na pel ko lu no biya kan je kuma kala je to no ma lu no ya kuma kan telo malle to lu no jannan inde min baba share no mo na che golong please ko kwa share ne kon la tek dir ma ye nen wan mena belo bunyo gwe ruang de le bunyo no belo ba analyze la nyirol me count nan ya nyirol re lo ka ngane yiga barar chap tin won ne nen me da ne ale ga bande yar ma gam ken so minan baba just to mobilize you way mon go me alel especially me alel win di yalla jur di yalla kon kulu mobilization nan trade ko me alel ndamba lo na long chang ala no e garma char nis ko lo no yan ga jede de ngay o garma char lo no ta support la o chaguri election bang me ale le barga dal ya le kan tam lo no pal e kon so shan kide dung so Sudan nana chagore siyase gurno kon nore bane yesu allo no kadomai enjen nan bi yesu re nan te kon ka shan kide chon le guru bane ye doran wayne kor doran kor awop wana no mi dene kume dene mal jakaje fa no no ngane de to wana thank you bye